ezophakanyiswa ke leli bhola layo ke Orlando Pirates. Phakamisa Kabelo Dlamini phakathi eboxini. Khanakatha! Nkosinathi Sibisi ibhodlela unoshintsho nozinti uyabamba uyayeka njengogesi kalokhu njane kodwa ke ibhodlela lakhulela ubridge ugesi laselibridge ibhodlela waselibeka phakathi ibhola yena ke Nkosinathi Sibisi ukhipha ke elineyintambo yena ke uSibisi akubheka nje keshelela kakoshulekani waba noshintsho nozinti yadlala TV wadlala umthuno satellite antsho vele siyabe sibhadere yahle mnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo uthi uSibisi hey wena uPepe kore mina jersey number 5 ungazi uthatha igoli lami uphisane ngalo ngaleyo ndlela ke Orlando Pirates ihamba phambili.